Masih ngepung aing deui, capek aing. Udah. Ayo aing. Udah. Aduh, dari awak amat ya. Gara-gara si hidung ya. Tapi maksudnya kunaonnya. Pengen ngepung-ngepung aing segala. Tanya kok. Ulah dipikiran, udah amat ya. Bangsat kasih aing sapeuteuh yang kieu saya es. Kekepung bae. Kebanget buat jelema. Nah, itu tuh jelema. Pakai kepang si hidung segala di Mas Boy. Kayak beja. Astagfirullahaladzim, cek aing saya si hidung geus aing jeung awak gara-gara sakamari aing Pag sa konyol. Ya siya tuh si Panjol ngambek aing. sia sok galak-galak aing tak paling Siya nya tah aing. Kamari kunaon sih lu lompatan gitu si Wes yai? Kan sorangan ngebohongan si Wes kita meuli nasi padang kurang menungguan be kebal Saha nu ngabohongan orang eta bensinan motor si Wes kebiasaan. atau eta cek si Ai Kunaon sih emang ngomongan bae? sorangan tina akan nasi padang timol segala orang menungguan Bener, eta si ai nya mun kapang dikecek-kecek we da pokona mah Atuh. dibisakeun. lain padahal orang gitu dan hewan kita ka urang Atuh kajenting eta kan tetos gitu si ai teh bisa-bisakeun. Nyala cemburu meureun. tegur we tegur jelemana orang kesel nungguan Yaudah tuh yuk, urang tangan si ai. Asia naon pakai ngagetan aing segala. Tapi salah sih ngagetan selempang di hari pendingis tak aja lu. Ih, pag sa konyol. Enak aing bae uang poe. Apa kenyataannya selempang gitu pakai baju putih. Cocok di mana sih? Gue tuh biasa bewes tengah digolong nyicinan aing bae. Sak awat sih. Kayak aing ge uang poe. Tapi menjadi geulis sih ya. Salah ngomong. Goblok, siang ngomong kode bae geulis. Jeule-jeule mah panah kain boga awak poek ge karena mata ge. Salah jeule ta. Pag sa kayak aing bae. Atuh mangkana pat sih lamun ngomong teh jeuleukeun. Geulis atuh ganteng. Geulis apa yang ngejeungkeun? Yakin sih ka bos aing. Saha sih ya? Spanjol. Ini panjang, oh mas boy. Oh, Mana jelema mana kos? Mal bakal sieun ya mah aing. Itu bos ya. oh iya bos aing. Kamane sih? Masak. Woi, siap. Woi. Saya udah dag si Ai. Tuh si Ai na, ayo diuk. Woi, tegak di si Ai. Capek. Heeh. Masih teu ngepung aing deui, capek aing. Itu pakai baju putih saha? Hah? Baju putih. Ngayeng meureun. Itu Bang Mait. Bang Mait. Bang Mait. Mait meureun. Siapa sih yang manggil? Apa sih? Udah enggak? Kebiasaan deh kalian tuh bilang mahit. Bisa nggak bilang mahit? Enggak. Mahit. Mait. Mahit. Biasa aja dong ketawanya. Mana sih mukanya? Nggak tahu, kelihatan baju doang. Ih, belum. Bajunya. Gelo. Ntar dulu, ini Puput. Ini siapa sih belum kenalan? Mau tahu banget? Kan lu udah kenalan di warung.
Mau pikun, ih, udah tua. Emang iya, udah kenalan. Perasaan belum, ge? Belum. Udah memang, udah tahu. Cuma belum secara resmi kenalannya. Hah? Emang ente pikir nikah resmi? Ih, bos. Ya kan nggak harus nikah aja yang resmi. Kenalan juga harus secara resmi. Kalau cuma kenal-kenal cuma gitu doang, apa enak? Loh, Ya kenalan lagi lah. mau banget ya. Enggak, biasa sih. Terus, tuh. Aduh. Kebiasaan. Dari kemarin gue perhatiin nih anak nih biang kerok. Biang kerok. Ya kan kemarin lu yang bikin ribut anak-anak. Apa bukan biang kerok? Aduh budaknya ngepung aing bae tuh si Panjul jeung si Ideung. Sekarang lo nabrak lagi. Nabrak. Rusak mood gua aja lo. Tahuan gua mau kenalan sama anak berdua nih. Emang Bang Aiman yang masalah baik. Iya deh awe-awe. Senyawa capek aing digegepung. Terus sekarang lu kok bikin masalah apa lagi sampai dikejar sama anak-anak? Geus teu nyeun masalah, cuman aing keur dieu keur ngeunah-ngeunah si Hideung datang. Terus atuh geus be, ulah dibahas deui nu kitu mah aing capek geus nyari awak. Terus ngubruk segala. Gimana nggak dibahas? Udah masalah emang. Kalau ketemu lu pasti ada aja masalah lo. Bang Aiman masalah, bejeng masalah. Saya ngomong naon sia? Dombe lewat McDaster. Hanya aya. Mbe, pakai daster. Kayak gimana? Ah, Wah, gua kata mbe. ya Enak iya bener mbe. lo. Mbe pakai daster, mbe pan putih dasterna eta mirip awak Hideung. Lah, lu kata gua mbe. Sekate-kate lo, muke gile. Buka tabu berapa sembek. Oh, kriwil. Kriwil. Muke gile lo. Topik gua main lempar-lempar aja lo. Brengsek bener lo. Berani lo sama gua lo. Ih, Fanui, hah? Hah? Jangan deket-deket lo. Ih, lo megang-megang ih, luntur. Brengsek lo. Lengkong lo ya. Ih, bukan cucak. Idi. Asa karena di dia. Hah? Oh, nyensirkeun jelema ieu. Lu yang diketawain. Lu kayak gitu buat ini. Jijik gua. Peper gitu ta. Ih, gitu ta, peper. Jijik gua. Gayanya kayak gitu. Aduh. Jangan kayak gitu, Ge. Di depan gua. Eta kos kaleng kriplek sia itu ih. Kenalan kos jelema kos kieu. Kaleng, triplek. Kaleng aja, triplek aja. Emang ada kaleng triplek. Ya itu sia awakna. Nipis gitu. Wow. Bener-bener ngajakin ribut nih anak nih. Enggak, ngajakin gelut. Berani sama gua lo. Berani? Nantangin lo. Kedeng heula. Apa-apaan lo? Megang-megang gua lo. Kedeng heula. Apaan lagi? Ayo lupa kayak nyambung. Ngapa? Bawa. Ayo. Ayo gua malu. Woi, jangan lari lo. Woi, jangan lari lo. Ayo siap. Bugin. Udah. Anak orang ayo bangun. Bangun lo. Gara-gara sia. Dia nyalahin gua lo, hah? Kampret lo. Gua mau misahin lo. Udah. Cari enggak sok niat. Ayo, udah. Tinggal lo. Dalam pergi dia mah tuh. Naruh kain saja sih Idem. Mana jelema nyari Mangkana, langsung ngeledek batur bae. Naon sih ribut kieu? Mata si naon keun eta? Wah,
Terus dihajaran masuk ke ciuman, mal mungkin kos kieu di ciuman. Bisa bae diciuman kayaknya. Ih, ieu deh ge. Rempong janda ge. Biasa Coba bae. atau jasa nyela aing kieu. Laku berarti. Kunaon ditontonan. Ai. Isi oblong. Heeh. Siapa yang ngaganggu aing sa kagetan. Siap pakai ngagetan aing sagala aing kedengeran ngeunah sia. Ngagetkeun ngaget. Kopi susu. Ayo siap Action. Yeay. Action. Nah, baju putih. Yang meren. Kecepatan. Action. Makanya jangan nentangin orang mulu. Oke. Action. Berani lu sama gua lo. Berani. Nantangin lo. Action. Berani lu sama gua lo. Berani. Nantangin lo. Gak gue takut. Kedengeran. Kurang. Beneran nih. Oke. Action. Muka gile lo, berani lo sama gua lo. Ah, sih wani ha? Hah? Tar dulu. Action. Aing pohon. Habdan. Action. Bangsa kawat siap kayak aing bae. Wang poe. Awas sih sama gelis. Salah ngomong. Suwe. Up. Action. Itu bos ya. Oh, bos aing. Kapan sih?